Reka mbasuzume n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 2 z'ukwa gatandatu 2024. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yamaganiye kure byo kugira Bernard Kutini intumwa ya EU mu karere k'ibiyaga bigari. Naho muri RDC turakubwira ko MONUSCO yohereje ingabo ikanyabayonga gufasha FARDC guhagarika M23. Tukiri muri RDC turakubwira ko urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha umujenerali n'umusenateri bakekwaho ibyaha bikomeye. Hanze Afrika turakubwira ko abaminisitiri ba Israel bari gukangisha kwegura kubera gahunda yo guhagarika imirwano. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Perezida Paul Kagame yamaganiye kure ibyo kugira Bernard Kutini intumwa ya EU mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame biravugwa ko aheruka kwamaganira kure gahunda y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yo kugira umubirigi Bernard Kutini intumwa yawo mu karere k'ibiyaga bigari. African Intelligence ivuga ko umukuru w'igihugu mbere yo kwanga Kutini iyo yifuzaga ko ayibera intumwa yari yabanje gusabwa umusanzu mu kumuhitamo. Iki gitangazamakuru kivuga ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ari we wari wasabye Perezida Kagame uyu musanzu ubwo baganiraga ikiganiro kuri telefoni cyabaye muri Mata uyu mwaka. Ni ikiganiro cyabaye mbere y'iminsi mike ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agirire uruzinduko rw'akazi i Paris, aho yahuriye akanaganirira na Perezida Macron. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu bishyigikiye ko Bernard Kutini yagirwa intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari, igitekerezo buhuriyeho n'ibihugu by'i Burayi nk'Ubuholandi. Uyu mugabo byitezwe ko mu gihe yaba yemejwe azagira icyicaro Kinshasa. Uriya mwanya kandi akaba ahuhataniye na Pekka Haavisto wakoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Finland. Amakuru avuga ko Perezida Kagame ubwo yaganiraga na Macron yamugaragarije ko adakozwa ibyo kuba Bernard Kutini yagirwa intumwa yihariye ya EU mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu yanze gushyigikira ko uyu mugabo witabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi i Kigali agirwa intumwa ya EU mu gihe umwuka umaze igihe utifashe neza hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Ubirigi bumaze igihe bwarahisemo gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu birego imaze igihe ishyira ku Rwanda by'uko rufasha umutwe wa M23 n'iby'uko rufite ingabo ku butaka bwayo. Ubirigi kandi bumaze igihe bwaranze kwakira Vincent Karega u Rwanda rwari rwaragennye kuruhagararira i Buruseli, ibyatumye rufata icyemezo cyo kutagira undi ambasaderi rutanga. Amakuru kuri bavuga ko ibihugu by'i Burayi biri kotsa gitutu Joseph Borrell ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bimusaba kugira Bernard Kutini intumwa y'uriya muryango mu karere k'ibiyaga bigari mbere y'uko uriya munya Espagne arangiza manda ye. Muri RDC reka tukubwire ko MONUSCO yohereje ingabo ikanyabayonga gufasha FARDC guhagarika M23. MONUSCO kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Kamena yongeye ingufu ikanyabayonga muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo ifashe ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'inyeshyamba za M23 zerekeza muri kariya gace ko muri teritwari ya Lubero. Ingabo za MONUSCO zo muri brigade y'ingabo zishinzwe gutabara byihuse zoherejwe mu rwego rwo kurinda abaturage no gushyigikira FARDC kurwanya iterambere ry'inyeshyamba muri iyi komini. Ikindi kandi yashyizemo abaturage bayo kuva ku wa 4 ushize nyuma y'imirwano ikaze. Amakuru aturuka mu gisirikare agera kuri Radio Okapi dukesha iyi nkuru avuga ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Kamena mu gitondo inama yo guhuza ibikorwa hagati y'izo ngabo zombi yabaye. Nk'uko amakuru amwe bivuga kuri uyu wa gatandatu ikanyabayonga ibintu byari bituje. Abasirikare ba FARDC n'ingabo z'umuryango w'abibumbye bari kwakora amarondo bafatanyije nk'uko iyi nkuru isoza ivuga. Tukiri muri RDC reka twubwire ko urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha umujenerali n'umusenateri bakekwaho ibyaha bikomeye.
mu rubanza rwaciwe mu iburanisha ryo kuwa gatandatu tariki ya 2 Kamena 2024 urukiko rwa gisirikare rw'icyahoze ari Kasai Occidental muri Tsikapa rwatangaje ko rudafite ubushobozi bwo gucisha urubanza komiseri wungirije w'igipolisi cya Kongo mu karere General Polidore Omokoko na senateri Habati Mbingo bavuzwe mu bantu 10 bakekwaho kuba barakoze ibyaha bikomeye mu gihe cy'imyigaragambyo ya Kamuina Tsapu Banamura muri Kasai. Muri uru rubanza mwabonye ko hari umujenerali n'umusenateri. Urukiko rwa gisirikare ntirucira imanza abajenerali, rucira abasirikare bakuru n'abandi bo mu rwego rwo hasi. Abahohoterwa babinyujije mu bunganizi babo bagombaga kwitabaza inkiko zibifitiye ububasha. Uyu ni perezida wa mbere w'urukiko rwa gisirikare rwahozeho ari Kasai Occidental Innocent Mayembe. Uru rubanza kandi rwishimiwe n'abunganira abaregwa, ariko haba gutenguhwa kw'abavoka bunganira abahohotewe ari bategerejwe indishyi nk'uko iyi nkuru dukesha 7 CED ivuga. Birababaje kandi biranababaje. Ninde utazi ko ibyo bintu byabaye byari ibintu bibabaje cyane cyane muri Kominia hamwe na Banamura. Ibi bintu byasize imirwano myinshi mu cyunamo, buri wese azira ko habaye amarorerwa akomeye, ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu, gusahura, ubwicanyi, gufata ku ngufu, ibintu bidashoboka. Ibi bikaba byavuzwe na Maître Isaac Namwe Ngombe. Muri 2017 imidugudu myinshi harimo na Kamuniyo mu gace ka Chikapa yagabweho ibitero n'inyeshyamba zifitanye isano n'imyigaragambyo ya Kamuina, Chapu na Banamura. Ihohoterwa ryinshi ryakozwe abaturage b'abasivili muri ibyo bitero, ubwicanyi, gusahura, gusenya imitungo ya leta n'abikorera ku giti cyabo, iyicarubozo no gufata ku ngufu abaturage babarirwa mu magana, kurigiswa ku gahato ku rwego rwo kwihorera kubera ko banze gukorana n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Abaregwa ni 10 bagombaga gusubiza ibyo bakoze. Kubahohotewe ni 119 imbere y'urukiko rwa gisirikare rwahoze ari Kasai Occidental. Urukiko rwari rwamanutse muri Kamuniyo aho ibyaha byakorewe hagamijwe kohereza abahohotewe ndetse n'abaturage. Uru rubanza rwabaye intambwe ya mbere iganisha ku butabera n'indishyi kubagizweho ingaruka n'ibi byaha bibi mu karere ka Kasai. Hanze Afrika reka tukubwire ko abaminisitiri ba Israel barimo bakangisha kwegura kubera gahunda yo guhagarika imirwano. Abaminisitiri babiri bo muri Israel bavuze ko bazegura kandi bagasenya ihuriro riri ku butegetsi niba minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yemeye icyifuzo cyo guhagarika imirwano muri Gaza cyakizwe ahagaragara na perezida wa Amerika Joe Biden kuwa gatanu. Minisitiri w'imari Bezalel Smotrich na minisitiri w'umutekano w'igihugu Itamar Ben-Gvir bavuze ko batazemera isinywa ry'amasezerano ayariyo yose mbere y'uko Hamas isenywa. Ariko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Yair Lapid yemeze gushyigikira guverinoma niba Netanyahu ashyigikiye gahunda yo guhagarika imirwano nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru BBC. Minisitiri w'intebe ubwo yashimangiye ko nta mahoro arambye azabaho kugeza igihe ubushobozi bwa gisirikare n'ubushobozi bwo kuyobora bwa Hamas bizasenywa kandi imbohe zose zikarekurwa. Minisitiri y'ubuzima iyobowe na Hamas ivuga ko muri Gaza hamaze gupfa abantu barenga 36,000 mu ntambara yatangiye kuwa 7 Ukwakira 2023 ubwo abarwanyi ba Hamas bagabaga igitero kitigeze kibaho kuri Israel gihitana abantu barenga 1,200 ndetse batwara bugwate abandi 252 muri Gaza. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezweho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.